I pozdrav svima ljudi! Danas, ne verujete, danas snimamo kako dobiti Leona i Kroba drugi deo. Pa već smo pogledali kako da dobijete Kroba. Sad je vreme kako da dobijete Leona. Ovako, idete na Help and Support i napišete Leon. Pa onda vam piše Hello and welcome to Supercell Automated Support. A vi napišete Brawlers, Skins and Showdown. Pa onda sljedeće što vam treba, onda vam piše Please pick Iffy. Onda kliknete Give me a new Brawler. I tada idete na Did we answer all of your questions? Onda kliknete Yes. I onda upišete da je vam to 5 zvezdica. Znači kliknete 5 zvezdica, kliknete zadnju zvezdicu i izaći će vam 5 zvezdica. I vi napišete super. Onda kliknete submit i conversation vam je završen. Sad što je sljedeće. Idete na Coins, Games and Resource. Sada najvažnije što vam treba jeste kliknete Are there hacks to get free games of Brawlers? Kliknete Yes i tako. Sad morate da skupite jednu kutiju i kada skupite jednu kutiju, Supercell i kada otvarate boksove, Supercell će vam staviti lista od nedavnih dečaka od dana što nisu dobili Brawlere. Tada vam Supercell tog Legendary Brawlera pošalje i dobijete Leona. Znači ne zazam se. Ovo mi je treći put da snimim. Okej, sad ću to sve pustiti na YouTube-u. Ajde! Dobro. Ljudi moji, uživajte u videu, samo nađem. Prvo napišite Leon, ne pišite Help. I pozdrav svima ljudi, dobrodošli u moj novi video. I ljudi, kao što danas vidite, danas ćemo igrati Brawl Stars. Znači nećemo igrati, pokazat ću vam nešto što niste vjerojatno svi želite, a ne možete, jer su sve na clickbaitovi. Ovo neće biti clickbait. Evo, od prošlog puta, kao što vidio, 2044 trofeja, digao sam si na Dynamika i dobili smo dosta novih brawlera, kao što su, na primjer, moj najdrži najbolj Spike, na primjer, Daryl, Poco, Dynamite, ne mogu se ni sjetiti koliko je to davno bilo. A danas ću vam pokazati kako dobiti Leona. Ako mislite da je to najstariji mogući način, nije. Znači, odete na settings. Odete isto na Help and Support, ali sad pogledajte ovo. Znači, odete tu Brawlers and Brawl Box. Dobro, pa tu ne treba sigurno, ali bitno je da idete na Coins, Games and Resource. Kao što vidite, tu se počnete dopisivati s njima. Kao na primjer, ali ja vam mogu početi od početka, na primjer, ne znam kako, ali samo znam da sad kako ga dobiti trebate, znači, mogu ja izbrisati sve ovo, ne mogu, ali uglavnom sada ima novi način, pošto sam ja to već bio pokušao, čekaj, može se i ovako. Možete, to je sve isto, ali mogu možda nešto drugo, Supercell ID. Dobro, to ne treba. Znači, uglavnom, sada trebate tu napisati Leon, prvo napišite
napišete Leon, ne pišete help, napišete Leon ili help, svejedno, i onda vam ovo napišete brawler skins and showdown, please specific, give me a new brawler, i ovo sve, oni vam pokušaju ovu veliku poruku, i vi morate rejtati i napišete super, submit. Sada tu, kad vidite, mogu vam opet, evo, new conversions, napišete Leon. I onda napišete tu brawler skins and showdown. Give me a new brawler stavite. I evo ga, kliknete tu yes. I opet rejtate, napišete super. To baš sve tako trebate. Prvo trebate napisati help i onda napisati new conversion i napisati Leon. I onda sigurno imate zagarantirano jednog brawlera i to će vam biti Leon. Evo sad izađete iz svega toga. I sad ćete vidjeti, evo ulazimo i sad čim uđete, znači Evo vidite, znači ovaj lik se stvarno hajpovao da nije mogao da priča. Inače, dobio je Leona. Ne, gledaju svoj video. Dobro, inače, to je to, ljudi, što se tiče ovog videa, ja možda nemam sreće. Može vam biti toliko sreće da dobijete Leona na ovakav način. I sada, ljudi moji, pozdrav i čao!